Dados semangat ngalit-alit. Wawanin malih pisan Om Swastiastu. Nggih, suksema. Nembe ditiang ada orang ayah mriki reng abian base niki nggih. Nggih. Nah, Gus do nak kenyat nah. Tenang. Oh, tude saya mau takon. Nah, nyen ya ngelancah nih. Nah, adi garang medot dia. Engken dah Gus. Ah? Apa ketakon? Oh, dadi mau takon gitu. Dadi kemudian sing apa ketakon yak medot? Hah? Ijo kangen kau ha? Peh, nyen aseng nawang dini kangen kau ha? Sing do dak ngene. Oh, itu kangene. Begitu kengken dasarnya subuh nawang. Iya. Yang subuh nawang itu kangene tanam ibu kedang yang ratu bataran api ajang-ajang nana aing wayah-wayah san alit-alit mangken tuh. Nambe ditiang ada orang ayah makin Riki sekanggongan tumben jani desa rai misi gambalan jaipong dong. Tapi dan kanapi tepuk tangan dumun malih pisan tuh penabuh ditiang. Beli, saya misi tukang suling. Kan tukang suling ya? Ah? Reng ijan tukang suling. Dong tukang suling ada kumisnya nyempe dong. Ah? Beli, tukang suling nang jen sulingnya jebos. Apa mi bos? Siapa nang? Tadi jek buang-buang kene nah dini ha. Dumen dia ngatur raya marang lagi tukang suling jek mi bos yang kagene dong. Ayo beli tukang suling. Itu tukang suling ya. Nampak ndemun ya, ampura niki ulap kerasan niki. Nggih, napa suling aji. Nggih, suling neken. Nggih suling, maksudnya jangin suling. Open suling ya. Nggih. Oh jadi nggih kan dia. Ah, kengken nulis telemane jegek saja. Aduh kayen sarang dia. Radu, adi tukang apa dana dah? Adi beli nih Mas Saud dia. Beli bisa mah gambal. Nah coba nang tepak tuh malu. Aduh Radu, bigi sama makanya ngena bolong nih uleng ini. Ternyata misi sekat gigene doh. Kira nggak tuh solengan pisan. Nama soleng gen. Oh, manis sajan soleng ada. Aduh, nggih, suksema nggih. Dah luang sajan mula dua nak dini anu nyoleng. Aduh pasti ampun nuning song akeh nggih. Ampun nuning song akeh. Mangken tiang mataken nggih. Medot ngalah song kayun nekepin. Bengang langsung. Dah kita negak beli jijik yang nepoan. Luang nyelok kongkong gitu ratu selam lewe. Mula kene nadini selam-selam kene. Aduh. Kayun atuh nekap song tiange. Aneh lenan. Aduh kayun nekap song tiange. Tuh, di Prajani malin kompek. Kayun atuh nekap song. Kayun. Adi aneh bocoan lagi dia. Aduh kayun. Ratu. Ditu jasa juari, ditu berarti juara. Nyak main ah. Lu tepuk song-songnya nih. Kurang lima i. Oh yang malu kurang lima i. Hah? Ah luang seng
banyak je luang yang kamu kasar kosong jabli teka kurang dilenuri kau ka bungut yang. Udah beli bakar rambang yang nemune liu penontonnya nawang dini ada runo-runo dini yang ada jodoh sinampura niki nge tiang do pragina uleng panate makin riki ngerara jodoh sira kayun bajang tiang kadi kene mategil aduh kayun sarang tiang sajin setan gamang pamedi pokoknya nganya-nganya pokoknya mengenai bla nendang purun sarang angan palungoh eratu matinya lamis san bungut ina kan aduh nanikin tiang wau bener menawata juga ketekengi kanan dewata nawa sanguni dewata catur loka paluni pada protesta sangaton rikraman siru segini ada dah zaman musuh dewa apalagi bensin nendang turun serangan paling ratu 100 tambah nama letu 100 no 1000 pangidang tiang emas kopi mana coba terus sarang kali ya yang metakon nabi ketakan nang jero siro rago riki ya yang boleh simpang wau jero simpang wau tinggi ke jeron mangku dalam seronggo oh niki niki woi tuh kelas gandungan tiang yang midem aturang aci-aci yang perlu dalam seronggo mange jeron mangku itu oh dan manggihan tiang dan jeron mangku merta nadi wentan dan wendan tiang nak sarang wom Riki jeron mangku dalam tu wentan dan tuh guru tiang mendaken ye nge misi pasti aku jeron Yastu ikan kabar Pak Man ais dia kenal mangku dan dengan aku dalam tu wentan daging rambut berkerimat weh ngawang rambut berkerimat agak meme merambut bandingkan sing nak merambut warna sayu hati aduh icen gede tuh oh kene ketimbang mau rambut putih mesinir putih tiang takut kira rago jero metaken sira tiang bulas boleh tuni metakon jero metaken kan menjelaskan balik dong niki nak takon nggih sira rago sarang kali niki kalau dan wah sing adine nang tutne ha nah oma oh nang omah ne kan ali di oma nah nah kan dia luas tiang derai derai nikah niki desaru desaru tadinya pak ketong motor aku berdiri mangku ini cuma gini iya Cang, padahal begitu, kalau ngejoh. Nah, dan ada pak minta noko Aryo mau kali. guys Aku istri di pura. Dan segan lo metakut. Ini berjaya lo metakut aja nanti. Sen benar-benar saya udah metakut. Agak simpah. Tuh nasi lagi. Beli metakut pak. dan cocok deh Ada sih metakut pada. Lo na istri sarang kali jak dua. Bukan. Pindah kedua songok Orang soleh di tiang manggihin jeruwi wonten riki di pungulun setro bin satu soleh. Di tiang nyerepu wonten pisakan di tiang beling bobot. Kewalu di sederoning bobot ni sampun dan kari na alit menawi raga uning di tiang metaken. Aduh ing aduh. Mungkin ada nak beling langsung sing nu panakne Sing nu. kemudian yang takone emang nih yang beling Raga mirip soleh tepung tiang ini di pengulun setro bin jatuh bin nak luh bin satu. Yang sing saja sekan ane kalau ulati dini di tengah setro nak tiang mai kerja. tiang meriki nang ale danyu Nang dia memetang kali danyu. Ini lo, ini asalnya ke pipil niki sampun kubun meme kan samping pura dalam oh kubur tiang
Apa? Nengok siap. Oh, sambil dia ngale danyung nengok siapa? Kumpul dia nampak Riki. Dot, dijang. Kemudian ne rumuang ci. Inam mang. Sampun dios cipto. Eling gelah kan raos. Bawa Ci. ngibot nani sih. Aduh, ulung urip sisio walu nating. Iwalu nateng kira, menuwe sisyo. Harap. Wisio geni. Wih, usia gini. Bener. Yan na bang. Tuh alih jani. Ika le. Yo takonin. Taken. Yan kon. Nena kinten nak wadan kinten. Terus. Adil len ijabat